Yego Koroneri Ruhindishe Jide Ngarashangira abatware we ko mbona ufite intekerezo zimwe n'izamuze ikijyana pike iyo tugusikanye tukagusikaninga kuri satelite za ruda tubona utekereza hafi kimwe nawe ariko mukagira ibyo mutandukaniraho haba mu bitekerezo no mu bitendo. Wowe ibitendo byawe urebye wifuza byagenda gute, wabipanga ute? mbabwiza ukuri yomba yabanije Perezida Kagame mu bitekerezo byanje. Yego wakabigenza ute? Wabigenza ute wowe? Nari kwinjira ku mugaragaro biva saa sita y'amanywa. Winjira he? Ngo abasirikare kamba gicariya ku mupaka. Uwe wakongo kaja kugeza saa 11 ngoma yose nayikuyemo. Yabanije Perezida Kagame. Yego saa 11 ngoma yose nayikuyemo. Ntubesha kandi nkavuga ngo ikijanye ngiye gutabara bariya bavuga ururimi rw'ikinyarwanda abandi bose ukabica. maze nagoma yigeze kwifatana muri WhatsApp group, noneho sajyana nagona wifana muri WhatsApp group. Muri so turere mudafata n'utuye mwebwe n'abicaye bagenzi banyu ko uturere mutafate kuri WhatsApp mudufatira kuri YouTube. Mutafate kuri YouTube ko mudufatira kuri Twitter. Tekereza ine mwe mwafasha rwose baranagisha ejo bundi muraje murifashe kuri YouTube no kuri za WhatsApp. Tekereza iba mukondane nimubanze mukondane nimubanzirize ku Burusiya mu burebe. urigana bose kubera bwenderanye n'igihugu kingana gute abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bose rw'ikirusiya bose. Yego bose igihugu yagiciyemo gute? Namwe niyo ntego bararwana kugira ngo adasatira hano. Ibo Ukraine iratera Uburusiya ntibutera. Yarahafashe intara zose yamaze gufata ngamara akorozi arafunga araceceka. Nibyo mushaka gukora Kongo? Bamutera akagenda karasa muri Kiev. Namwe niyo migambi n'abandi niko bozogenda. Niko mwabigenza? niko mubikora? Ubwo turakumvishe ku isi yose bari kukumva kuri satelite za ruda. Yego ndabona ufite ikibazo Sylvestre we wakibaza nta kibazo. Komera ijwi ry'ibiyaga bigari wowe biraye ko tudashoboye urahora komeye. Jewe ndimo ndagusuhuza mubaza ayo magambo uvuga uri muratekereza kuvuga ngo ishyirahamwe mpuzamakungu ngo ririmo rirarwanya M23 ngo kubera yuko ngo mwari mwizeye yuko ngo igomba kujya hagati y'abarwana ngo bakumvikana ngo none ngo ishyirahamwe mpuzamakungu ngo ririmo rirakora ibyo ritagenewe. Abantu bateye Kongo ni Abanyarwanda. Ubwa mbere bateye u Rwanda bavuye mu Bugande, none bateye Kongo bavuye mu Rwanda. Bamaze gutera u Rwanda basabye imishyikirano Habyarimana arayibaha, abemerera ibishoboka byose, barasinya impapuro baranataha. Abasirikare barataha guhagararira izo mpunzi zavugwaga, babaha ikibanza bagomba kuruhukiramo bagacunga umutekano w'abandi, aho kugira ngo bareke impunzi zitahuke barasa indege. Ntabwo rero Abanyarwanda bo kwa Kagame ikibazo cyabo ni ukurwanywa, nta kindi kibazo. Nta bwumvikane kuko impapuro basinye na Habyarimana zagiye ntizihari. Abo basirikare be bari muri Kongo kuki batabemera ngo basubire mu biganiro? None bo bari baranabirangije barasinye. Zabaye impfabusa. Bishyira mu bikorwa ahubwo baramwica. Bazitesheje agaciro. Ngo bajye mu kirano nandi na Kisekedi se ajya mu kirano n'inkotanyi kubera iki?
nta mishyikirano y'inkotanyi, nta nubwo bizongera no kuba mu mateka y'isi, mu mateka y'ibiyaga bigari nta mishyikirano n'inkotanyi, kubera yuko basinye na leta ya Habyarimana, yego, barazishe bahitamo kumwica, bahitamo gufata ubutegetsi bwe kandi yari yemeye imishyikirano, none bahita bambuka bajya muri Kongo, none ngo barashaka imishyikirano yo kugira gute? Ni urugamba nyine, nimukenyere mu rurwana nta kese. Ubuzima bw'inkotanyi ni amagambo. Koroneri umva Muhima we, twebwe jewe narabahakaniye kuko ntazansoma ibintu. Muhima yanditse ubutumwa, yego musubize. Ruhindi na raporo y'igihugu cyose ngo uri kuraja ku rubuga ngo uri kurandika, utazoza utuma audio ngo musubirize kuri audio yatumye, ntakambwira ngo nanditse ibingibi ngo basomye ntibamusubiza. Simfite umwanya wo gusoma ikintu kingana n'impapuro zitatu ngo ndiko ndasoma. Nabiriya nabonye yarayavuze mu binyamakuru ngo yaravuze muri Addis Abeba ngo ntawe uzomwimbira, ngo uburenganzira bwiwe ntawe uzamwimbira uburenganzira bwiwe. Abivuze kenshi ariko yananiwe kugenda ku mugaragaro, yagiye ku mugaragaro kabenshi bumukomera amashyi. Rero iyo mishyikirano baba bashaka, baba babonye iturufu y'amagambo yabo nyine kugira ngo babone uko babeshya. Mwarabeshya isi yose, mwarayirangije, ibinyoma mwatsindagiye ku isi yose birahagije. Nta bindi binyoma ngo murashaka imishyikirano yo kugira ngo mwongere musongore amagambo. byarumvikanye. Iyo ndabivuga ku bwanjye, ariko n'undi wese niko yabivuga, kuko inkotanyi uko zageze mu karere k'ibiyaga bigari, uko zarimbaguye abantu, aho zimaze kuhagera zigafata abahinza zikica, zigenda zibashyingira abakobwa bazo, zigenda zifata umugore, bagafata umugore wabo ufite umwana w'umuhungu bakamuha umuhinza, bamuzanira umugore mwiza uzajya amumenya, akamenya uburyo, mbese akaba ari umugore w'umwami nyine, umwami ahatahiye nyine, akajya areba umugore mwiza imuhira, kandi bashaka kumwica. Bamara kubona wa mwana yazanye atwite cyangwa se yazanye ashoreye, yego, bamwita ngo ni umwana mu bandi nta kibazo. Bamara kubona amaze gukura wa muhinza bakamusanga, bakamwica wa muhungu umugore yazanye, agahita afata ubutegetsi. Si uko mwafashe ubutegetsi, none mwafashe Kongo muratangira n'igisekedi, mwamuha umukobwa wanyu ngo namurongore, ahubwo murahakura uriya mukobwa wabo azatahuka amahoro, atahuka mu gihugu cyanyu. Kubera yuko iryo turufu ryo gufata abakobwa banyu mukabashyingira abategetsi, mukica umutegetsi, abana kuko uriya mugore ntabyara kandi ashobora kuba afite abana arimo yikingiranye nawe kugira ngo azafate Kongo. Tekereza ibibazo byanyu ni birebire, mwankotanyi, ibibazo byanyu ni birebire, kubera yuko abantu bose bamaze kumenya ibibazo byanyu. inkotanyi, Burundi na Tanzania, Ubugande Museveni urumva yuko umusore we, umwana wese w'umuhungu yavutse akinjira muri segonderi, akinjira muri segonderi abamureba. Ufite ubwenge, wumva ikigo cy'amasomo, abo ngabo bose bagwa aho ngaho mu ntambara, ku rugamba. iturufu y'inkotanyi, Yego, yaramenyekanye. igisirikare, abakobwa, inkotanyi yaramenyekanye. mu karere k'ibiyaga bigari, uko abantu bose bamaze kubimenya, umenye ko ibiri mu mitwe yanyu biri no mu mitwe y'abandi. Abantu bose bamaze kubimenya. Urubyiruko ntabwo ari ubu ngubu abantu baranyangiye ku isi yose, saba ngo bari mu gihugu cya Museveni, n'Abagande barasohotse, bari hanze hirya no hino. Na interineti irabahuza, badafite barakura. mudasobwa na murandasi, smartphones, isi zayigize umudugudu. Muri icyo mufite ariko mudafite barakura, kandi bariga bakarangiza Paraminuza. naho mwebwe abo mubyara murabohereza kujya kwiga hanze, ngo na nyina wundi abyara umuhungu. Niho isi igeze. Yego, murakoze cyane kuba mutugezeho ibitekerezo byanyu.